වගතුන් ගෙන statement එක. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داتر فترة مدني ودهن تكابه وزير كابتن محمد أمين Island Aviation Services Limited Managing Director Alfal Ibrahim Iyas Adi Deputy Managing Director Alfalil Ali Salim Island Aviation Services Limited ge board ge chairman Alfal Ahmad Shafi Adi board ge memberun mi daira ge izzeter member Alfalil Muhammad Siruhan mi atala nisbeva izzeter majlis memberun Principal Secretary to the President on Policy and Manifesto Alfalil Hussein Fahmi Badarabandu Council ge Rais Alfalil Ali Samiu Adi Council ge memberun Kumfunitaka muassasataku ge isverin Island Aviation Services Limited ge isverin na lobet muazzafun adi wadan tibbeve meha beflo Assalamu alaikum Darabandu Airport Terminal Development Project Feshmuge Ufave Rasmiyata wadan tibbeve meha izzetere mehemanuna wara hoon marhaba eddannawan Darabandu Airport ge taarihu ga aliyevigin daane mi muhima wagut kolga tibe fulum bævere wada gannawan kami alugun mennallibe warabbodu ufale Kirit Guruan ge barakato mi rasmiyat fatawa devvi Alfalila Zara Muhammad Nasheed rasmiyat tibe fulna hushala deni alugand Aminat Rushma Miyaduga mi fahurwe rasmiyataki Darabandu Airport ge taarihu ga feshe emme bodu adi emme muhimu mashru Darabandu Airport Terminal taragge kono mashruaki mi rasha mi atol kuriyeru mattaka Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz gengulu wa tasavvura is nengum ge dashum feshigenda waran hasa masekate mi mashruga sabu mi sarahaddu ge faturweri kamasha iktisadi daira ingilabi heo badaltake annan kami shakke vesek kamennu mi rasmiyat ge agenda kurefa gotge kurhulasa alugandu dannawalanan Mirasmiyat gaemme furta monnani Darabandu Airport Island Aviation Services Limited rasmi ko hawal koruma ebbasum ga soy korum
EFO Daramandu Airport Terminal Building Maseke Rasmiko Iftitah Kurum. Iftitah Kurum Mafo Onnani Island Aviation Services Limited ke Managing Director Alfa Ibrahim Iyas ke Wahak Full Dekavum Managing Director ke Wahak Full Affa Onnani me project ke design aya Masekatu ke Agwazan Kurum Goton Deve Handani Fila Eruvum EFOගա Onnani mi rasmiyat ke sharaf fer mehman ge wahak ful dekkavun sharaf fer mehman ge wahak ful affahu rasmiyat ke bævere na muhatab ko wahak ful dakkawani hita do daira ge izzat remember rasmiyat nimigen dani Island Aviation Services Limited ke Deputy Managing Director ge shukur ge baskolakun mi rasmiyat ga emme fultama Onnani Daravandu Airport Island Aviation Services Limited da rasmi ko hawal kurum ke ebbasum ga soy kurum mi ebbasum ga sarkarga faratun soy kuravani Ministry of Transport and Civil Aviation ge Director General Alfal Ahmad Shamim adi Island Aviation ge faratun soy kuravani Managing Director Alfal Ibrahim Iyas Arihuga Wadanawani Datur Fatura Madani Uduhun Taka Behe Wazir Captain Muhammad Amin Island Aviation Services Limited ge board ge chairman Alfal Ahmad Shafiu adi Deputy Managing Director Alfal Ali Salim mi number furiham koddevama edi stage wadan devumedi waran adabberi kamaiku dannawa shukriya adi mi rasmiyat ga den Onnani Daravandu Airport Terminal Building ge maseke rasmi ko iftitah koddevun edi rasmiyat ge sharaf fer mehman datur fatura madani uduhun taka behe wazir Captain Muhammad Amin ge arihum wara adab ver kamai ko eden
introducing a modern gateway to Bar Atoll. A marine life-inspired terminal redefining island connections across the Maldives. Passengers transition from vehicle to terminal under a climate-responsive canopy. A comforting travel experience with allocated waiting spaces for every passenger and visitor. With a spacious arrival hall, tailored for a smooth and efficient passenger flow. Upgraded facilities for comfort and convenience upon every arrival. The passenger experience is at the heart of every decision, with improved check-in facilities. The new terminal features self-service kiosks, enabling a faster, more seamless journey. Advanced security screening, ensuring a safe and seamless process. A spacious and open departure hall, offering comfort and ease while waiting for your flight. With 3 boarding gates, the hall can now accommodate over 175 passengers. Discover a brand new exclusive lounge designed for a pause before every departure. With over 75 seats designed for exclusiveness, privacy and comfort. Refreshments and services come together in one place, complemented by premium amenities. Dedicated baby care facilities for traveling families. And a designated open-air retreat for lounge guests before their departure. Strengthening connectivity across the Maldives, a terminal built for the future. مشروع افتتاح قد بكمتك وزير وربنا شكر تنوان می مشروع کی می رششا می سرحد دوگه فاتر وری کمال لیبیگن دارن ورب بڑو کوریرومه می پروژکت کے سابون ام بڑو ہنگ ہمجے ہمیں لیبیگن دارنی می آپارٹو خدمت ہودا فسنجرونا می ہمیں کنی امارات کان ارن بدلنو می خدمت کے فیمور مولین حرفت کا گنگستین بدلے Adedem mi rasmiyatga onnani Island Aviation Services Limited ke Managing Director Alfal Ibrahim Iyaz ke waqful dekho baveri na mukhatab ko wah dekho mangedi Managing Director Alfal Ibrahim Iyaz ke ari hum warang adab veri kamai ko eden بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسميات کے شرف پر مہمان منسٹر آف ٹرانسپورٹ اینڈ سول ایویشن کیپٹن محمد امین رئیس office پرنسپل سیکریٹری حسین فاہمی رئیت مجلی ہوگے باطل نسبہ و عزت ممبر Island Aviation Services Limited के chairman Ahmad Shafir, Deputy Managing Director Ali Salim आदि board member, बातल council के राइस, दरवंदु council के राइस आदि member, resort आदि guest house होगे इस वेरिंग आदि Island Aviation Services Limited के management आदि मुआज़फ़ों आदि मिरस्मियाता वडागिंती बिह एम है बेफ्रों अस्सलाम वालेकुम मियादकी बातोलाई दरवंदु थरगिये वरवस मुहिम कुरियर में लिबिगन दादू है आद दरवंदु एयरपोर्ट सरकार के फरातो आइलैंड एविएशन नाई हवाल कुरेवि दरवंदु एयरपोर्ट के टर्मिनल इमारत थरगिये कुरुमगे मशरू इफ्तिताह कुरेवि गेंदा दूस रईतुन दतुर फतुर कुरुमगा लुई फसे होदा दिनुमा आदि फतुर कमगे सिनात कुरियर उमगा एयरपोर्ट ता थरगी को एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फुला कुरमकी खुम्में कुरंजे कमेकमा रईस जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस
මියහරුගේ රයිතු මජ්ලිහ ඉව්වේ රියාසි බයානුගා වනි විදාළුවෙෆා මිකොතුන් එයාපෝට් ඉතුරු තරග්ගී කුරුමගේ මසකදුගේ තෙරෙන් දරවන්දු එයාපෝට් තරග්ගී කුරුමගේ මසෙක්ක වරන් අවහ ෆෙෂිගෙන් දාන කමවස්වනි ඉවුලාන් කුරවාෆ ආද මියද ඉෆ්තිතා කුරවිගෙන් මිදා මි මෂ්රූවකි රයිසු ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් mi airport med genguluwa tasawwur furiham kurma eligenda waram muhimmu fiyawal daravandu airport ki public private partnership ge dashun coastline company tharaggi ko dehas barawanahar hingang feshi airport island aviation adi coastline adi medu gayam kurefawa operation and management agreement ge dashun mi airport hingam midi island aviation company दरवंदु एयरपोर्ट की राज्य का एम्मे गिना डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट कुरवे एयरपोर्ट में आगुतु मिगतों एवरेज को दुआले के मच्चंग ऑफ फ्लाइट में एयरपोर्ट ऑपरेट कुरवे हास को मालदीवियन के हतर फ्लाइट दुआले को ऑपरेट कुरवे एयरपोर्ट हुलून फाहु मिहातना 40 देहा हवर गिना फ्लाइट මේ එයාපෝර්ට් වනි ඔපරේට් කුරේෆා එගොතොන් ඒ ෆ්ලයිට් තකුගා 1.8 මිලියන වරගින ෆැසෙන්ජරුන් වනි මේ එයාපෝර්ට්න් ඛිදමෙන් හොද්දවාෆ මීගේ තෙරෙන් 7% කි ෆැසෙන්ජරුන් නකි ෆතුරුවෙන්කන් ආලගොන් ෆාහග කොල්ල අදි මේ එයාපෝර්ට්ගා ඒකි දායිරා තකුන් මිවගුදස් දනි जुमला नुवदिह नुव मुवज़्ज़फ़ों मसके कुरम एम मी दायरागा वरगिना वजीफा विस्वानी मी एयरपोर्ट ग साबों उफेदिगंगोस बातलुगा मिवगुतु 16 रिसोर्टा हद्दिह नुव गेस्ट हाउस हिमेने हैं हतरुहास हसते के वरगिना एंदु वनी गायम कुरैफा अदि मी अतलुगा मी हुन दिरेवले थेर रंग ओइंगिरु जुमला आबादी दिहा वरगिना එහෙන් කමුන් මේ එයාපෝට් ගේ සබබු මියතොල්ගේ ඉක්සාද් කුරියරා දතුරු ෆතුරුගේ ලුයි ෆසේකන් රයිතුන්න වනි ලිබිගෙන් ගොස්ස මේ එයාපෝට් ෆ්ලයිට් ඔපරේට් කුරවේ නිස්බත බලාර මේ එයාපෝට් ඉතුරු තරගීකෝ දෙවේ ඛිදමත්ගේ ෆෙම්බර් එද්දුහුන් අනෙද්දුහ මති කුරුමකි වරම් මුහිම්ම කම මිගොතු මේ එයාපෝට් තරගී කුරුමගේ ප්ලේන් ගේ දශුන් टर्मिनल डिजाइन कुर्मगे मसेक्के इपोक एसोसिएटन कुंफुन्या आइलैंड एविएशन हवाल कुरी फनर डिसेंबर देहास फंस विश्वानदु मी मसेक्के निम्मि देम्मे तिय फेनिबडागन वीडियोइंग ए दक्वा देनी एयरपोर्ट गे फुरी हम डिजाइन आई कुरिमगु थारसावुर मी तरग्गी गे मशरू गे थेरेंग एयरपोर्ट गे टर्मिनल दिमावे फेवा जागा गे दतिकं हल्लु कुरमट्टक टर्मिनल गे इमारा देगुण बोडु कुरेविगेन दान मिहार बेणु कुरेविंद अराइवल हॉल बोडु कुरेवि आदि बैगेज हैंडलिंग बेल्ट गायम कुरेवेन चेक इन एरिया आदि डिपार्चर हॉल मिहार वरे देगुण बोडु कुरेवि सतेक हद्दे फर्स्ट पैसेंजर नशाई तिम्मतिंदा बोट एव्वेस दतिकमेन्नेति एफहरा खिदमत देवेन इंतजाम हमजीगेन दान मिवगुत मी एयरपोर्ट आम एम्मे गिनावस लिमिटेशन है एकोमोडेट कुरेवेनी गिनवेगेन दे एयरपोर्ट एवस वरक गिना हम गोंजेवन तक दतित जागा गोतुं हुरुमायक मीगे इतुर हद्दे फस मी होंगे जाग तनवस फेंबर रंगल लाउंज एवस गायम कुरेगेन दान मीगे सबमंग एयरपोर्ट बेणु कुरव एयरपोर्ट खिदमे बेणु कुरवा आम रयितुन नशाई फातुररिन खिदमे होदमुगा हुरिहा गोता कुंबस लुई फसे कन लिबि एयरपोर्ट ऑपरेशन इतुर फुला कोरमुगे फुर्सत लिबिगेन दान मी मशरूअ की अमली मसके वी हाउस अवा फेशमट्टका हमजसन जे इंसाम त मी कुंफने मिहार मिवाणी फुरिहम कोफा अद इमारा कुरमुगे अमली मसके इरा कुरया वरा अवा फेशिगेन दान मी एयरपोर्ट थरग्गी कुरुमा रईस जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज देव्वा अहमियत कंग फाहंगको अळगोमेन्न अदि अवमेन्न देव्वा एहितेरकम मिकुंफुनिगे बोर्ड मैनेजमेंट अदि एम्मिहा मुअज्जफुंगे नमुगा वरा इखलास तेरकम एमणि फाना शुक्र दन्नो मी एयरपोर्ट गे थरग्गी कम कमगा
Minister of Transport and Civil Aviation Captain Muhammad Amin devva ehiter kamashai ebbarlum fahako Minister shai e ministry ge muwazzafuna shukur dannaw Daravandu airport hingumuga coastline kumfuning devvi ebbarluma ehiter kam fahako e kumfuni ge verinnasha muwazzafuna shukur dannaw అది ఎమ్మె ముహిం కొత్తగా ఆలగున్ మెంగే ఫరాతుం ఖిద్మె హోద్దవం ముం గెందవ లోబేతి రైతున్ నషాయ్ రిసార్ట్ గెస్ట్ హౌస్ అది ఎయాలెంత మిఫద హురిహా ఫరాత హిమెనే గొత ఏ కముగే అగువజంకో men kumfuni faraton ham adi aundu ga mel namga hituge fummenun e huriha farata ga shukur dannu algun men mim kura masakkatuga eki goiggoton ehi teribe devwa emmeha farata kashai island aviation ge management hiwa ge muwazzafuna shukur dannu algunduge duayeki algun men mi kuramunda masakkatuga man Allah baraka allavwa कामयाब मिंबर कुरेवुं आमीन वस्सलाम अलैकुम शुक्रिया एमडी आदे देंगोती टर्मिनल बिल्डिंग के मासे के फुरिहम को देउंगा इस दौरें आदा को मी प्रोजेक्ट के डिजाइन ईपोक एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड अगोजन कोरमुगे गोतुं हंदाणी फिला एरवुं फिला हवाल को देव मंगेदी आइलैंड एविएशन सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड के चेयरमैन अल्फाल अहमद शफीउ गारी हूं वरंग अदबेरी कमाई को धन्यवाद ईपोक एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के फरातों फिले हवालो मंगेदी एकुंफुनी के डायरेक्टर अल्फाल मोहम्मद रस्साम के अरिहुं एदे शुक्रिया चेयरमैन देंगोन्नानी रस्मियात के शरफ फिर मेहमान दातुर फतुरा मदनी उदहुन तकाबे वजीर कैप्टन मोहम्मद आमीन के वाक फुल देखेवो हाजिरिना मुहातब को वाक फुल देखेवमा एदि वजीर कैप्टन मोहम्मद आमीन के अरिहु वरा अदब वेरिकमाए को दन्नवा Bismillahirrahmanirrahim. Alam togaveri Allah subhanahu wa ta'ala ang hamdu kurang ekalang fonovi me nabiya salawata salam levon edi dua kurang. Raitu majliyo ge midaira ge izzatar member adi island aviation ge chairman Ahmad Shafiu board member on managing director Alfal Ibrahim Iyaz I company ge iswering Daravando council ge Raisa adi council ge memberon baatolge lobvet rayituna mirasmiyatuga bæru wadagan nawa emeha beflung adi mirasmiyat dura gaton ballomon adi adosum gendawa emeha beflung assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh medaki hamagamos darawanduga tarihuga a safai ekulawali wene duwahe मियादु अलगन में मी इफ्तिताह कोरा टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मियातोलगे इक्सोदी दुवेली हलुइको दातुरफतुगे निजाम इतुरंग हरुदना कुरमा रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज कुरवा उम्मीदी दातुरुगे मुहिम बिंगले बातोलकी राज्य फतुरवेरी कमगे एम में उजाला एम मंजिल
UNESCO ge biosphere reserving oi atole adi duniyege samalkan abadues onna atole umak mi atolge rayitunna fatur erkamge nafa frihamat kot gotuga libeni ekashigemwa wasilette gaim kurevigen kan almen gabul kuram Daravandu airportki mi atolan anna faturu verinna adi rayitunge datur faturuga ma nares miharuge terminal ki mige aharu takegge korin bina kureifawa terminal ka vefa adi miyaduga halata balaruga mi terminal ki taraggi kurang jeifawa terminal le mi airport ki rajyege eterege udun tawga flight movements emme gina passenger on get traffic emme bodo at airport demme managing director iyaz ge wak fulmes enge wadanwane rajye ge hori domestic airport takutire emme gina domestic movements on airport ki mi airport ehen kamu mi airport ki raisul jumhuriya ge tasawwara eggotan iturat taraggi kurang nimma fawa airport tuta uterega himine emme muhimmu en airport 17 October 2012 ga mi airport hulunu fahun miedaki alun gabul kuragotuga mi airport ga taragi gotun anna emme bodu badal ge fashion miedu algon men mi iftitah kurani daravanduwa amuli ba atolge itsodi dorashi itura tanavas koddene ummidi masruwe mi a terminal ge development project ak mi airport ge hidmetta ekashigemwa zamani kurierun libba dene adi terminal ge jaga miavren gag ganakan algonda lifori mawlumatun kukkam ga nuwanama capacity deguneyan ituruwe gendane algonda ummidaki mi masru nimigen daravandu airport ki daturu werinna itubar kureve zamani femwaruge namuna airport ka vegendiyum sarukaruge siyasataki adi amazaki ves domestic datur faturge nizamaki hama ekani errashun anerashad dang onna wasilate kamuge badulga ei faseha avas adi higgam tajriba ka ves vegendiyum almenge raiso jumhuriya dr muhammad muiz 13 August 2015 ga darwanduga raituna badal kurava mi airport taraggi kurma adi airport hingum sarukar faratun island aviation na badlu kurawma nimmemu miedu tamfiz kuravi terminal development ge amali maseken irad kuraviya feshigen midiyai mi airport ga taraggi kuranje kankan kurmaki raiso jumhuriya dr muhammad muiz warang iskame devwagen emanik faanuge furihama lafafula irshad adi ehiterikan devwa kame ekamattaka alunuga amilla namge aditi huriha be frunga namge raiso jumhuriya ya warang hasa shukre dannawa island aviation naki hamagamos wara tajriba hori mifada airport en hingumuge gabil kan hori adi miharwes operationally mi airport hingamun gendawa fara alunu gabul kuragotuga island aviation ge dara mi airport sarukarum badal kurevumu wara gina bodeti taragitaken annane adi demmeti be phone finewadagen ediyei island aviation ge tasabbar mi badal genomattaka almen mi Vetvedia detim masdu uterega kurevun maseketta uterega alun faha kollanjihe Attorney General of Iha Ministry of Finance and Planning na adi Auditor General of Ihu ge faratun koddevi masekke faha kon ebe phone ves wara haggu shukuru dannawa adi mi airport ki public private partnership model dashun mi airport taraggi ko balahattamun gendei farataki Coastline Hotels and Resort Private Limited adi mikamuga efaratun sarukara devi ebbaru levumattaka ebe funna ves hasa shukure dannawa mige iturum algondak mikamuga ministry ge mozifun koddevi masekkata faako Ministry of Transport and Civil Aviation ge mozifunna ves shukuru dannawa
මේ ෆුර්සතුගා island aviation services in rajyege aviation daira kurewuma kurawwa masekken hasa ko fahako island aviation ge management sha adi huriha staff unna warabboda shukur dannawa admi masru farmako amali masekke feshma tayyarumuga samilvi huriha befunna ves shukur dannawa darawandoge lobbe trayitum mi tiyabe fulunge taraggi irat koraviya mi tiyabe fulunge mustaqbal mi muhimmu wasileten algunge wasiletaka alnuge duaki mi mashruaki barakateri kamiyab mashru kamuga levu man allah almenge masikatuga baraka lawashi adi huriha befunna ufa riduha kangeden wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಜೀರ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯತ್ ಗದ್ದೆಂಗ್ ಎಜೆಂಡಾ ಕುರೈಫಾವಣಿ ಹಿತಾದು ದಾಯರಾಗ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರ್ಹಾನ್ ವಾಹಕ್ ಫುಲ್ ದೆಕ್ಕವೊಂ ಎದಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರ್ಹಾನ್ ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದೆ بسم الله الرحمن الرحيم قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى حمدا شكر قرآن صلوات سلام لبن دعاء قرآن محمد نبيا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام كله كفن آلهنا أصحابنا سامي القرآن جلسة عزت شرف المهمان Ministry of Transport and Civil Aviation Captain Muhammad Amin Island Aviation Managing Director Ibrahim Yas Island Aviation is wearing at the board member. Darandu Mosada is wearing Vadan to be Emma is the Tering Durakatum Ballam of the Adasam Gindava Emma Befrum. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad Miadaki Daravandu Adi Mulibato Eduaka Intizar Kurunda Ufaver Kamuka Hagigi Kula Jegenda Umidi Due. Dihas Baravana, me airport, Taragi Koravi. There are again dear, me Daravando airport, Raja, domestic, M busy, at the M active airport come Bumi. Algon, the best one Hagigat. Namas Mazivi, Tervaraka Hardos, Ebes Sarkarakum, me airport, Taragi Kurum, Adian Halit, Badalkurum, Masa Kurfa, Nuati, Algon Itame, Danda. Algon inta we duam fejeken daira retong gedamanga embe bodo kamaki mi apat zaman fe marka targi korwen mage misarkar tarim fay kurum miado rasul jumhuriya Dr. Muhammad Muiz hituga hilastar shukure idannawani nono ufala lobak sawaki mirasuga raitong eduma eggota mi apat targi korunga masakke rais de bihas ahmeta mikan hasil kuruma elbi avas fiewalta Gilabman Fadang, Metalaki, Raja, Tourism Sinatuga, Emme Kuriarafa, Engatolo. Solo worker resort Metaloga, Hangamandaro, Engas worker guest house and operate Kuramandami, Battle, Faturun, Madarataki, Midaravandu Airport. Me airport Zaman Fember, Taragi and Dumaki, tourism and living in Dan, Warab Westport Courier. Me project Hagigataka, Hadad Motaka, Transport Minister Shah. Adi modern guys were in the Kodam Damasakata, Algun Camilla Namuga, Darwandu Raitung Namuga, the Mulibat or Raitung Namuga. You asked the Shukar Darno. Algun Midani, Sarokara, Gulgan, Rashuka Taragi, the Raitung, Labia, Mamfa, Kenel, Readual, Masaka Kurum. Algun Edani, Raitum was Algondak, Masaka Baver, Algon Daka, Sarokar, Kendatum, in Tabka Deva, Midaira, Mirasha. Sarkar and Libang, Combe Courier Hodoma, Emengoliga Masakuru. Algon Wako, Nimal and Adesafa, Rasu Jumuria, Shukur Darnavalu.
शुक्रिया राइस डॉक्टर मोहम्मद मोइस अड़गुन गुलगन कुरान में हज़रत दुआ मैं अल्लाह बरकत लोगों दुआ कुरान शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू Shukriya Izzat remember. Dengonnani Shukuru Denomge Gotung Island Aviation Services Limited ke Deputy Managing Director Alfal Ali Salim Wahak Full Dekevung Shukurge Baskole Vidaluma Deputy Managing Director Alfal Ali Salim Gari Hong Marang Adaberi Kamai Kweden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade mi hifase haviru alon menna baby mida furiyama ehame ummidi jalsage sharafir mehman alon menge Ministry of Transport and Civil Aviation Captain Amin adi rais of yuge minister Kumfunige Managing Director, Kumfunige Board Chairman, Board Member, Kumfunige Exco Member, Adi Kumfunige Hivagi Management to get Isuriha Befruna, Adi Mi Airport to get Hivagi Mozifuna, Adi Alwan Balahata, Huriha Airport to get MAs Farata, Adi Mi Jalsa Ekeki. Gulung huri muassasatak wadanti bevi emme ha izzeteri befulum atolu councila rashtra council ge raisunna izzeteri memberum anghenum committee ge izzeteri memberum rashtra ge ekeki muassasatak mirsha wada bitana wadanti bevi izzeteri memberum ehen gos me jalsaga bari wadannawa emme ha jalisum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ade jalsa niuma hame diye alwandang oti huriya befulum vis shukur dannawum as alwanda hame ngairugo smeti dannawadan je bai skura hame as ehema viha skuruko alwandu mi hafla nimalamu alwandu shukuruge detin bai dannawale to balan ade engodannawana fada ministers faha kore fada adi MDs faha kore fada Adi MPs faha korai fadan mi airport ge tasawwaraki mi airport kuriyara am rayitunna alon menge huriha vfr partner unna adi iksodi maseke kura mi sarahaddu ge huriha be from mis parabbodu ummide kuramunga ummide mi vetiyedi miyon ha zamanuka enamais mikala ummidi evves haflai mihatana beifena मियादो सरकार सीधा राज्य के रईसु जमहूरिया मिदिया हर अलवन हंदाम वागोतु मेरसा कुरेविदा तुरुफुलुगा मियातोला कुरेविदा तुरुफुलुगा तिबेफुलुना हुरिहा सिनाई इक्तिसोदी मसे कुरवा फरातक अदि आम रयितुना ओति वरं उम्मीदी वाहकोल देवाफा एई मी एयरपोर्ट मिहार मिहिंगा गोई बदल कुरवा मी एयरपोर्ट हिंगेवर बयका हवाल कुरवा तिबे फुलुंगे उम्मीद तवका कुछ सादे बाणन එහෙම ඒ තසවරා ගොලිගෙන් ඒ වාහක් ෆ්ලා ගොලිගෙන් මියදු ඒක කුද ජෙහිගෙන් මෙදනි එහෙම මේ උෆාවරි මුනාසබතුක මේ උම්මීදී මුනාසබතුක राज्य ලොබෙත් රයිසු ජුම්හුරියා ડોક્ટર මුහම්මද් මුයිઝ අලුගණ්ඩා අදි තිබේ ෆුලුංග නමුග අදි ලොබෙති මියතොලුගේ හුරිහාරා yitunග නමුග අදි කුම්ෆුණීගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් ಗ නමුග අලුගණ්ඩ වරන් ඉඛලාස් තරිකමක रईसु जमहूरियागे मी तसव्वर मी कोद्देव्वा उम्मीदी मसेक्कत वर इखलास तरीकमाग शुक्रा असरी बहा साबस्तन्नवा ए फहुगा रईस के फहेपुळु मिकमुगहम रियाद वालु अलगोन मेंगे कुंफुनी गुवागे मिकं मिहिसाब गेनवमुग वरब्बुर मसेक्कत कुरबि मिनिस्टर
ade civil aviation minister algonmenge minister ekuga wa team kendi neeli mi hisaba miyada hame algonmenna gowarak gaatu mase korawa mi hisaba mikamiyai ehema algondu kumfuniga namuga MD ge namuga adi algondu ga minla namuga adi lobet tiya huriya rayitunga namuga wara ikhlas tarikamakuga minister ge team algondu wara ikhlas tarikamago asari baha sabastannawa ade engewadanwane mi masakkatuga mi hisaban adewamuga boarduge hissaki swara bodu echen algonmen kumfunige board adi boarduge itura algonmenge exco member unna kumfunige management adi algonmenge kumfuniga kama gulunhuri eki department toge is verinna huriha muwazzifunga masakkatki sama mikala fursatega faha kuranje hekama ehema jumla kollah wagutu is natima algondu board sha exco member unna sha kumfunige hiwage verinna sha adi huriha muwazzifunna khassa kollana miyadu mi hafla galwondan hiwani mi airport ge hiwage muwazzifun mi hisaba mikan genawumuga mi jalsaage masakkata mi huriha kame kurumuga waran hiwage kamaekuga rega hataruda maseka koge mi hisaba mi masekke genessa meyoti ehema mi haflaga alwan kumfunige faratum kumfunige huriha ehen muwazzifun ganamuga alwan waran ikhlas tarikamaga khassa ko mi airport ge hiwage muwazzifunna verinna waran ikhlas tarikamago shukur danno ade ipok matin handanna talanwan warab furiham tasawwaran alwan menna hame genestebi ade mi raisul jumhuriyage mi tasawwaruga mi kurahada din riti taswir furiham khidmatum furigemwa taswir alwan menna hame mustaqbal gannana taswir kuraha devi ipok ge designerum mimase koddevi ehema ipok ge verinnasha muli team kumfuniga namuga adi alwan menge amilla namuga waran ikhlas tarikama shukur danna eya ekuga alwandu eggotka sandana nunete mikala hafla egga alwan menge partnerum kitemme riti airporting hedies kitemme foni ummitake kurias baveri netiye ka mikame kuriya kanuda mi hisabak mikan awmuga waram muhim dawre ada ko foti mi sarahadduge vfari veri mi sarahadduga invest kogganti bi investorum mi radruge am rayitum resort tawge baveri guest house tawge baveri e hisab tak alwan da kan natin MD ge wahak fulga wakiwakin e huriha hisabe vidalo debba aso kurieruma annan we kurieruma e huriha ich ehema tibe fulna ki alwan menge waram muhimu bai alwan menge vfari ge emme muhimu ma naraki alwan menge partnerum ehmema miyadu mitana wadan tibbe adi wadan ugenne wekek sabtakat hure tibbe huriha alwan menge vfari resort tawge partner unasha guest house tawge befulun nasha adi iktisodi ehne mase kura algon menge ealen beenum kurawa huriha farataka waran ikhlas tarikama ko mieduge mi munasabatu galgon me asari baha sabs marhaba danna shukur danna ade izet remember alwan yani faah kuran jehne izet remember sarukaruge faratun algon menna gulige ministry a gulige algon menna ekuga me masakkatuga wara ikhlas tari masakkate koddebi abadwis mi airport ge tasawwur furiham kurmantaka kendi neeli algon menna ek masse korom gende ehema miyadu daira ge izzet member overs wara ikhlas tari kama ek shukur dannawa airport tak balhattwani mali algon menge e department ai huriha airport tak ehema malihuge mestirkamuge dashuga alwan men me masekke kurumuga wara ekwarika ma ko emme masekkoge miyai ehema kumfuniga namuga e department ge veriyaki malihuima malihuwa veswara ikhlas terkama ko algondu
කුම්ෆුණිග නමුග සුකුරු දන්නවා ආද මිහෙන් ගොස් වර දිගු කුරයි දාන මේ ලිස්ට් එහෙන් වකිවකින් අලවන්න දැන් ලිස්ට් දිගන්න කුරාන අලවන්න කුරු කොල්ලාන අලවන්න මේ මසක්කතුග බෑවරිවි අමලී ගොතුම් අද එකේ ගොක් ගොතුම් හේ ඔයදුමායක ගස් බෑවරි හුරිහා ෆරාත්තකන් අලවන්න කුම්ෆුණිග නමුග MD ගේ නම් ෆුළුග අලවන්න වරන් ඉඛලාස් තරිකමායුග මේ මසක්කතුග බෑවරිවි හුරිහා මුවස්සිෆුන්නෂා හුරිහා බේෆුළුන වරන් ඉඛලාස් තරිකමායක සුකුරු දන්නවම මේ හෆ්ලාය වඩාන් තිබෙයි හුරිහා ඉස්සත් තරින්න වර ඉඛලාස් තරිකමා කුම්ෆුණිග නමුග තිබේෆුළු මිතන වඩාන් කමට කසුකුරු දන්නවම අලවන්න වාහකොළු නිම්මාලන් අලවන්නගේ දුආයකි මාංගල්ලා අලවන්න මෙන් එම්මෙන් ගුලිගෙන් මිකුරා මසක්කතුග අදි සරුකාරුම් රයිතුන්ගේ තරග්ගිය ලාභය මිකුරා මසක්කතුග අලවන්න මෙන්ගේ මසක්ක කාමයාබ් කොද්දෙවා එද්දෝහුන් අනෙද්දෝහ රයිතුන්නා එකුග අලවන්න මෙන්න අලවන්න මෙන් කුම්ෆුඤ්ඤ සරුකාර kuriya diyumuge hew tawfiq minbar korebu man Allah algon menge masakatuga baraka Allah wa amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ಶುಕ್ರಿಯಾ DMD ಆದಮೆ ದಾಳ್ಮೆ ಮಿಫೆಣಿಗೆ ಮಿದಣಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಾರಿಯುಗ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಫದ ವರ ಹಾಸ ಮುನಾಸಬತೆ ಮೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕುರಿಮಗಂ ಎಳುಣು ವರ ಮುಹಿಮು ಬಿಂಗಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ತಾರಗಿಯಟ್ಟಕ ಮಿಹಾಸನ ಕುರೆವಣು ಮಸಕತುಗ ಬ್ಯಾರೆ ವೆಡಣ್ಣವೆ ಹೊರಿ ಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ನಮುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ tere ಶುಕ್ರ್ ಎದ್ದಣ್ಣವ මිරස්මියාත රස්මිය බෑ මිහා හිසාබු මිනිමුනි රස්මියාත ෆොටෝ සෙෂන් එක කුරියක් දාන වගතු කොස්කොත් දෙවා මිරස්මියාත වැඩන් දෙවි කමට්ටක හොරි හා බේෆුරුන ශුක්‍ර දන්නවා දිබේෆුලුන්ගේ ශරෆ් කා තයාර කුරේෆවා බිල මිරු කොල්ලමෙන් ඔන්නාන වාහක වෙස් දන්නවා මිරස්මියාත උනිමි ගෙන්දානි ගෞමි සලාමු වීමා ගෞමි සලාමා හොරි හා බේෆුලුන් තෙද වැඩන් දෙවුන් එදේ හොරි හා බේෆුරුන බාජවර දෝහකන් එදමු වකිවෙලා අස්ලාම අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් Nasra